Ungasho noma yini oyithandayo noyicabangayo, kodwa ngokwazi kwami selokhu ngaqala nje ukubona u-music kamaskandi online, especially ku-YouTube. Cabanga ukuthi kungokuqala ngqa ukuthi ingoma kamaskandi ihlale more than 21 days, more than 3 weeks. Angazi noma ihlale 22 or 23 days, kodwa khona cabanga ukuthi okokuqala ngqa ukuthi kwenzeke lokho. So sahamba sanibingelela into eFastfood TV le laphana ku-YouTube njengoba uMenzi kade lokhu elida ingoma yakhe ethi Weskhinkili, ugcine-ke esesukile ku-number 1 waya ku-number 2 after isikhathi eside kakhulu. Kunabantu sekuze bakhohlakala ukuthi bayakhipha ngenxa yokuthi ena ubelokhu eyibambile uMenzi laphayana. Kuze wakhishwa yini elinye iqembu or enye insizwa laphana u-Rain Dance featuring uTems laphayana, kodwa-ke akusenani umaskandi-ke loyo. Laphana ku-YouTube abantu abavakashela ipage yale nsizwa ewuMenzi ba-more than 1.75 million i-monthly audience le u-music kaMenzi ku-YouTube. Uma uqhubeka laphana ukuthi ubheka ama-top artist, uMenzi ku-number 20 and uyakhuphuka. O-number 19 oMzukulu, number 17 oFeza. Bahambela kahle oFeza kulo nyaka, hhayi indaba yokudlala. Iyo leli qembu leli elikhiphe koMenzi laphana njengoba nilibona ukuthi 6.3 million wama-views within 4 days. So usuyabona ukuthi ena yini ke uMenzi bekungelula vele ukuthi-ke aqhubeke abambele ku-number 1, kodwa khona ulwile angifuni ukuqamba amanga. Uma uthi uyabheka laphana ku-YouTube ingoma kaMenzi uSkhinkili, lethi Weskhinkili yona esihamba phambili iqanqanza ngo-2.3 or ngo-2.8 million, in fact not 2.3, 2.8 million. Bese kuba nengoma ethi Sayiqala Esikoleni, uSibali, uNamagqubu. Zonke lezo ngoma lezo-ke ziphelele ku-1 million njengoba kube yidlala-ke. Uma uthi laphana ku-Spotify, omunye wabantu abawu-5 abayisihlanu uMenzi abenze ama-monthly listeners more than 1 million, including uNkashemba, including uFeza, including u-SK uMthandeni kanye naye kuMafikizolo. Yibo-ke abantu abanama-million monthly listeners. So ilokho nje besifuna ukukuveza-ke njengamanje-ke umlando-ke lo ozohlala isikhathi eside endimeni kamaskandi. Ukhona oyovela oyowuphula lelo record lelo alenze naye, kodwa okwamanje-ke lisabanjwe lensizwa-ke kaMabizela le eMnambithi. Ingoma-ke iyashaya-ke lapho-ke kuMenzi, ningakulibali-ke lokho. Cha, akukho okuningi ngikwenza kwethu, bekuzobheka nje lokho nje okumbalwa okwenzakalayo ukuthi ena sesino-number 1 omusha ongenaka kodwa umaskandi. Siyasithanda kakhulu uma kuwumaskandi cause sizochoma ngalokho, sijabule futhi-ke siqholoshe. Ividiyo yethu-ke sesizoyibamba la, sizodibana kuzayo-ke sizokhuluma-ke ngawo umsebenzi kamaskandi khona la kwi-channel yenu eniyithanda kakhulu nenhlekazi into Fastfood TV. Ngisahle ngazotho, ngiyabonga.